Wah, sanggup gak tuh? Bumbunya berasa gurih, ada manisnya, terus juga dipakein sambal tadi. Ini pedesnya oke sih, enak. Wah, nggak bisa ngomong gue, enak banget. Lupa bilang makan gue. Hanya real taste, real talk. That is sweet for something fine dining. Which way all sesuatu dia gak ketinggalan. Kita kulineran setiap hari. Woo! Taste,